Хайырлы кис, хөрмәтле тамашасылар. Үҙенең сираттагы сыгарылышын тәкъдим итеп, һеҙҙе Күгәрсен район телетапшырыуҙар студияһы ижади төркөмө сәләмләй. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вас приветствует творческая группа районного телевидения и я, ведущая программы Гульсум Байбулатова. В канун Дня ядерщиков в селе Мраково встретились участники ядерных испытаний. Манданов Вали Жаннатович награжден знаком ветерана палаты ядерного полигона. Нисек яшәйһең ауыл рубрикаһында Нарбут ауылы. Кешеләрне исеп әбиләр авылларда шаһиләтеп интервью алалар. Безнең авылга аяк басып дигән кеше юк. Без эшләнеп бит вакытында. Вчера в здании Центра детского творчества встретились участники ядерных испытаний. Для них было организовано чаепитие, после которого все осмотрели выставку картин и ручных работ. Кугарчинский краеведческий музей представил картины и личные вещи участника испытаний ядерной бомбы в Тотском полигоне Алламуратова Гиниата Гибатовича. Также мы его знаем как почетного шахтера и прекрасного художника. Гиниат Агай любил рисовать природу родных мест и портреты своих коллег-шахтеров. Сегодня мы вспоминаем тех, кого с нами нет, и мы сегодня хотим от имени главы администрации, от имени всех кугарчинцев поблагодарить вас за достойную службу в рядах советской армии и за то, что вы служили в подразделениях особого риска и несли свою службу. Уважаемые ветераны подразделения особого риска, уважаемые должностные лица, органов местного самоуправления, государственных федеральных органов. Мы каждый год проводим подобные мероприятия. В этом году хочу сказать, что как бы своеобразный юбилей. С начала отсчета вот тех событий, который вошло в период, который мы скажем, что те, кто там участвовал, принимал участие, они входят в вот это достойное подразделение. 31 yılın mayında bizim Narvut bir kınık yanğan ol. 14 Emineyteyle 17 yurt koraltıları bilen bir yanı bettedi. Men anda 6 aylık kına bulganman. Bir zura olgara turış etmeydim. Ömürge sözay boldum. Etinler ne tutu uyan tutulun. Şimdi turganlar. Atılmış neyde kızıma varmış onda da Volga boyu söylerler ama o kuvertir olgan ya kuvertir şundan otur onda da kara koylar gül yalar işte onunla kapı sağlarını ben mengele yüzülerine yüzülerin atımdan sürüyorlar Narvut'tan matır yüzüyorlar yama hocalar hatırasın filmini сентября 1954 года, 55 лет назад, на Тотском полигоне в Оренбургской области были проведены масштабные военные учения с применением атомной бомбы. Войсковые учения в Тотске получили название «Снежок». Их руководство было поручено маршалу Георгию Жукову. Взрыв атомной бомбы был осуществлен в 9 часов 33 минуты по московскому времени. В учениях приняли участие 45 тысяч военнослужащих, 39 тысяч солдат, сержантов и старшин и 6 тысяч офицеров, 600 танков и самоходно-артиллерийских установок, 320 самолетов, 500 орудий и минометов, 600 бронетранспортеров и 6 тысяч тягачей и автомобилей. В момент проведения учения ветер переменился. Он отнес радиоактивное облако не в безлюдную степь, как ждали, а прямо на Оренбург и дальше, в сторону Красноярска. На результаты этих учений был наложен гриф «Совершенно секретно». Умирая от ранних инфарктов, инсультов и рака, участники тотских испытаний даже лечащим врачам не могли рассказать о своем облучении. Немногим удалось дожить до сегодняшнего дня. Об условиях испытаний мы поговорили с самими участниками событий. Мен Исаңелден Кахарман Хакимян улы булам. Бекбулат ауылынан Уразский сельсовет хезмәт
кеттім Симпаладский да 54 жыл призывта бардым. 52 жыл демобилизация қайттым енді. Сол неде испытательный полигонда қызмет еттерге тура келді. Онда райондан біз екі бардық. Юсуп деген не білем. Сол бірге қызмет, бірге қайттық. Ипташым үшінші уже өліп кетті. Пока жүріп жатамады. Һез менә хезмәт иткәндә һезгә әйттеләрме, шунда испытательный полигонга бараһыгыз дип? Yok, bizge военкоматтан теге атинан теге төрмәлә булмаганмы, ниләрен, шуларын без тикшереп, анкеталар тутыртып алып кеттеләр. Мен уйланым инде алай файда алгыс бер әйбәт ергә барабыз дисәк, барып эләкте инде шундай дигән. Мен Назаров Ахат Ахметұлы болам, Күгәржинда туғанмын 39 жылына. Ауыл мектебін бітіп, шуннан Күміртауға оқырға еберділер шофер курсына. Мына Камил иптәш белән бергә оқыдык. Шуннан аннан оқып кайттык, шоферга оқып кайткач, колхозда шофер булып эшләдек. Полуторкада эшләдем, армияга кадәр. Армияга баргачлым, Мазга утырдым, Маз 205-га. Шуннан анда шул нинди эш кушалар, шуны эшләдек инде. Ком ташыдык, цемент ташыдык. Шул испытаниега инде. Шуннан соңыннан тазарттык шартлаткан урыннарны. Шуннан шул меган кайткач шофер булып эшләдем. Совхозда 68 елга кадәр, 68 елдан Боровга кирдем эшкә, Исановский контора разведчина бурениега. Анда 7 елларым эшләп, кабат совхозга кайтып, Трудайымкада эшләдем. Анда 97 елга кадәр шуннан пенсияга чыктым. Менә сезгә әйттеләрме, менә шул нидә участвовать итәсез дип? Кайда? Ядерный нидә, программада. Недәме? Армиядамы? Ну анда үдебез белдек инде, нинди йөк ташыганнарны, шуннан шартлатканнарны әйттеләр инде. Шул әйттеләр дип әйтмәделәр инде. Вообще бер нәрсә эндәшмәделәр. Аны шул үдебез не дип белдек инде. Мен Вагапов Камил Халилович 1939 елның Күгәршинда туғанмын енді. Күгәршинда 6 классына оқып түрмеге шуннан 58 елына 57 елына Күмертауға жіберіп, шоферлыққа оқыдық. Мына Ахат иптәш белән военкомат жіберді бізні. Күмертауда оқып қайтып, 58 елі колхозда шофер болып эшләп, 58 күзін армияға кеттігенне, 58 кетіп, бірге шығып кетіп, Ахат белән иптәш белән, бірге, барып, қая барғаны білмедік енді, барғас білдік енді. Бір шасқа әләгіп, иптәш белән Семипалатинский полигонға барып эләктек атымны. Сонда икәүләп бірге хезмәт итеп, 3 жыл ярым хезмәт иттек. 3 жылы Куба кузгалгаштан безне кайтармадылар, кире тоттылар 6 ай. Куба белән конфликт белән.
Шундан бізге енді әйттерге қосмадылар, қойда болғанларына қызмет еткен. 25 жылға подпис еттірділер енді. Разгалашы айтқайсы елді болғанына кімге қатынларға да айтмасқа. Балай бола қалғанда 15 жылға отыртабыз деділер енді. Шырай болғас, қойда болғанда да бір нәрселі документ орыннан да ойды біз пока нетмесе 90 жылға қатылық бір кімге де айтармадық, күнінде ауыры білен, баянкоматта да айтмадық. Баянкомат команда біләңін, больницаларда айтмадық ауыруларына. Менде ауыру білән, ауыру, олар да ауыру, все, шуның білән, енді сол. Колхозда эшләгәндә, машинада эшләдем, тукта да эшләдем, моторист булып. Армияда инде тигаста эшләдем. МДВ дигәндә 205-да эшләдем. МДВ дигән, М16 дигән ике төрле тигаста эшләдем анда. Тоже тигаста. Строить иттегәнне безгә испытание ясау өчен теге ниләрне полигонда түрлі объектларны строить итеп, оларны шул испытаниега әзерләп бергәндә шуны испытаниедә булган пүлеләрдән уже срок сразу чыгармыйлар, берничә ел үткәч чыгарталар. Аларны тоже үзебезнең полигоны бар. Шул полигоннарга теге нилән испытаниедән иткәннәрне чыгаралар инде. Утилизировать итәргә. Үзенең полигоны бар. Шулай итеп, ел ярымнан соң кайттык инде, 62 елның мартында армиядан. Шуннан соң шул мен бер каяда китмә, шул колхозда эшләп киткән, совхоз ебез кайтканда шул. Шушы көнгә хәтлек совхозда эшләдем. 99 елны пенсияга киткән шул. Сезгә мына шул полигонда булган кешеләргә игътибар качан күрсәтелә башлады ул? Ничәнче елларны? 92-93 менә вот әнә шул. Шунда гына иттеләр. Индәште булмас. Военкоматтан документ эшләп ебәргән, безнең документлар дөрес булмай чыкты. Анан бер майор келіп, Япаров ди. Япаров. Шул келіп, документ яһап, безгә документ алып берди. Нисек яшәйһең авыл рубрикаһын дәвам итәбез. Был юлы безнең иҗади төркем Юмагыжа авыл биләмәһенә караган Нарбут авылында кунакта. Нисек яшәйһең авыл рубрикаһын дәвам итеп, был юлы без мына телестудияның операторы Әсхат Алимгулов һәм мин, Ринат Алимгужин, Нарбут авылына кунакка барырга булдык инде. Нарбут авылы 150 елдан ашу аның тарихына. Юмагыжа авыл биләмәһенә инә инде. Борынгы Юмагыжа районына ингән булган инде. Нарбут авылының өстәрәк, әзрәк Үрге Нарбут дигән авыл булган. Авылдагы кешеләр һөйләвенчә инде 2000 елларда был авылдың ягында инде Үрге Нарбут урынында Иштуган авыл хаклагысы төзи башлагас, авыл югала. Авылдың кешеләре күбесе алай ердәренә күсүлтәләр инде. Һәм авылда ла, авылның үзендә лә төзенү тыела инде. Өйләр халырга, төзенергә ярамай дип карар чыгаралар инде. Шуннан яйлап Үрге Нарбут авылы беткәс, Үрге Нарбутта матур мәсет була, әлеге вакытта мәсет Юмагыжа авылында утыра инде. Авылдың кешеләре әйтүенчә Юмагыжага күчереп киттеләр инде. Ул мәсеттә, мәктәптә эшләгән була, мәктәп. Иштуган һау хаклагасын 2000 елларда башлагас, зур төзенү, күп Нарбутта яшәүчеләр шунда Иштуган һау хаклагасында эшләйләр инде. Һәм дә 90 елларда һау хаклагасты төзергә кирәк түгел дигән карар чыккас, эшләр туктап кала. Әлеге вакытта бу һау хаклагасы урыннарында зур сукырдар буга далил булып тора инде.
Ауылға келгенде, әлеге күнде ауылда бір несе йортта гына кеше яшәй. Быел бұл ауылда шәҗәрә байрамлау үткәрделәр. Ауылда кышкыһын бүтүнләй өс йортта гына кеше кала, яйгыһын күбрәк инде. Инәйдәр мына балаларына күсеп китәләр кышкыһын, яйгыһын авыл йөренә туган як хагындыра тиләр инде. Үзде инәйдәрнең үзләренә бирәбез. Һәм дә безнең беренче әңгәмәсебез ошо Нарбут авылында туып үткән Зәйнәп Габдинова Лена Билал кызы. Шушында тудым, инде шунда яши башладым. Тәүдә бу Нарбутта тордым, анан Үргенартка күчеп бардык. Анда мәчетне мәктәп иттеләр дә 39-нчы елына укырга бардым шунда. Әтием укытучы иде, авыл укытучысы. Шунан күпме генә укыдык инде. Сугыш башланып китте. Сугыш башлангач, әтием гел безне нигә эшкә йөртә иде. Авыл бик күңелсезләнеп калды. Кешеләрне сугышка алып киткәч. Әтием 12-нче елны Герман белән Рус сугышында раненый, аны алмадылар. Шулай да комиссияга еш чакырталар иде. Бер солакай кулы мына шушылай кекрәйеп калган, краска буялып беткән, краска белән кайнашырга бирим. Шуннан зур семьяда үстем мен. 11 бала булдык барлыгы. Әтием дә, әнием домохозяйка булып торды, анан эшли башлады. Мен белгәндә домохозяйка иде, колхозга эшкә йөри иде инде. Ул вакытта кешене тик тотмыйлар бит. Шулай үстек инде, тагын нәрсәләр сөйлим. Кияүгә монда сыктыгызмы? 51-нче елны чыктым. 51-нче елны чыктым. Анан кияүемне алып киттеләр нигә армияга, солдатка булып утырып калдым. Шуннан НВД частына элеккән, ел ярымда хезмәт итмәле, Берияны тоткач кайтардылар аларны. Шуннан икебез дә колхозда эшләдек инде. Монда колхоз булдымы? Колхоз монда булдымы? Колхозыбыз әйбәт, Чишмә колхозы иде. 51-нче елны безне Ямагужаның 3-нче интернационал дигән колхозга куштылар. Шунда эшләдек. Анан Красный Маякка кушылдык. Бабаем эшләде, тракторист булып эшләде. 54-нче елны беренче кызымны таптым. Аннан 2 улым булды. Авылның кортларында сөйләп китимме. Сәлимянов Шакир дигән бабай бар иде. Гел безнең белән бергә эшләде. Бала чага гү килеп йөрибез бит инде. Җәй буе печән беттеме, уборка башландымы, безне яланнан кайтармыйлар, гел яланда йоклап йөрибез. Менә шунда эшлибез. Шунда эшләсәк тә кайтармыйлар, бала чаганы җыеп алу кыен дип. Авыл зур инеме элек? Авылның зурлыгы шушы зурлыгы инде монда. Безнең Үргенарбут бик матур ие. Ана өстә яр башында утыра. Анда бармы ул? Анда бер дә юк хәзер, байтак инде бетүенә. 31-нче елның майында безнең Нарбут бик нык янган ул. 14 әнем әйтәйле, 17 йорт каралтылары белән 5 янып бетте дип. Мен анда 6 айлык кына булганмын. Май айында янган. Әтием анда Сыртланда укыткан булган. Үргенарбут яктамы ул? Үргенарбут менә монда өстә иде ул. Анда ул да зур түгел, әллә ни. Үргенарбут бер зур авылга да турыш итмәйди инде. Гомергә шулай булды инде. Әтиемнәр менә шушы өян төбендә торганнар иде. Анда безнең Нарбутның мәктәбе менә шул таграктың нинде иде, бер авыл өе
2 bölmeli. Məscidni Cuma Hocağa alabız degeç etiyim məscidni yibermeyim deydi. Məktəbni kolxozga berip, məscid kolxoz ismindeydi. Kolxozga manarasında bilem. Şonday motor manara idi. Hazırki məscidlerini men korayım da anın kök motor manarаны көрген yok. İdilge şevlesi düşüp şonday motor idi indi. Bigrekler soğuş başlanğaç xatirimde nıq kaldı menin. Ney? Bizden көрші abinin hatını ölgeniye. 3 balası var iye. Şol evveli kişi bit hazırki kebek tügül ol. Atlar jigip, atka oturuşa bütün ağıl boylap girip kuşlaşalar soğuşka ketkende. 2 balasında ergesine oturtkan zorrağı işte oldu miken koya bulgandır. Ney? Indi sığılıp yılı. Hazır soğuş tiseler in tevde sol isime düşe yüreğim ernip. Soğuşka neçe kişi gitken oldu bilmeyin mi? Çok gittiler. Soğuşka neçe kişi gitken dep etiyim bilen sağlanıydık 60 neçe miken anıtkamın indi 60'tan artık indi. Şundan gün sayın paharonkalar kile başladı bitinde. Etimi alıp gelip okutalar, paharonkalarına neyse, tege hazırki kızgıl bir kıyağız, kopçuklar var mı? Şol kıyağız. Şunun gözü nege yazılgan bulaydı. Koysa söyle okuysa kilmeli miken. Etime kileleri. Bir evine Sadikova degen evi alıp geldi. 24. yılga oğlu ölgen. İndi yılı kökregen tavuşlarda çığa, elden ileri çığa. Men galan kıbrısga arkanı siyegenmen de yılı da almayayım. Etiyim okuy almagan kişi bulup lampa yaktısındagına netken bilen tutulğap okuy olday netederinde. Ana şol 2 bigrekten xatirimde kalgan menin. Şol evinin yılağı Künde diyerlik paharonkalar kelip turdiğinde boytak mana unutkamın neşe bolgandır etim bilen sanaganda neşe kişi ölgenin köp kişi öldüğünde zayıflanıp koytuçular bir neçe gine boldu. Elik avulda magazin, klub köp neler bulmadı. Magazin, klub köpek evira buldu mu avulda? Magazin var idi bizning avulda. Olar soňguna buldular, devlet domlavka buldu. Şuna mana onda magazin halle otura, magazinde bitti, klubda bitti, mektepte bitti. Birey-birde yok. Avulda kişi de köp kalmadı indi hazır. Babayım da ölüp gitti. İrler menin bilen yaşlıktan bizning avulda bir ir kaldı ne var bitti. Menen yaşlargına bir neçe kaldı. Eli mana 20 güngüne bir bizni kömüp koydu kaldı bir evine. Mana şulay avulumuz bitirge netken kış günü 6 kişi yaşay. Meni balalarım ap gite. Siz bunda yaşamayagın mı kıştan? Jeygine koytam, jeyde koytarmaska iteler de koytam. Kışkın koyda balalarda kalala mı koyda? Nima kızala mı? 2 oğlum neydi? Salavatta, kombinatta işliler, kombinatta. Kızım Sterli'de laborantlıkka okugan iyi. Mari Respublikasına yiberdiler. Şunda turmuşka çıkıp, şunda turup kaldı. Kayıtı vereyim mi? Koytu biri, bu yıl kış beni onda alıp gittiler. 4 ay onda turup koyttum. 2 balası var, büyük motor tıralar. Köyümüz eybet bulup çıktı. Onlarımның da balaları var. Şuraya yaşayıp yatabız. Eli bu maşına kelip toktağası. Bunu gün ahırı dep korap turdum. Kötü bu tarafa kayıtalar mı? Onlarım atnasayın, koytayın da bakatmaylarında. Şöyle menen kurkalar indi. Yani işlemediler de bit. Bunda vraçlar kilip vereyim mi? Vraçlar kilip para verirler mi? Karı dine
Mana 2 rет kelib ketdi endi menga. Yamag'jananmi, qaydan? Yamag'jada. Familiyasini bilmayman, Dina Ravkatovna. Endi men infarkt bilan ağrıganda da ol koralı, nevrasi yok idi, kardiolog yok idi. Murakka haber etip, Murak bilen sileşip, turdu şulay etip. Zor rahmet barsına da. Oğlumuzdan mana bir yağa kıyan oldu, gaz kilmek oldu. Şundan hazır balon bilen de gaz getirmiler. Kim koyan sabah şulay, baltırgıl alıp satarlardan aldık. Televizor qaraysizmi? Televizor. Men televizorda bir nenede koldurmayım, naушник bilen koyayım. Kechqurun bir özüm meni saat 11'ga xatli ko'rib yotam. Kunduzda yolitganda ko'rib yotam. Xat kinida g'adamen balishib. Olga kitapta o'qiyman. Sizning baqshada o'tirtgansiz, o'zingiz o'tirtdingizmi baqshani? Baqshani o'zingiz o'tirtdingizmi? Bular nima? Yo'q, mana. Deganda pomidorlar. Iye. Bolalar ko'zada da o'zim o'tirtdim. Sovuqlarınızda var ekan, alarni nechata? Onu mana qo'ytganda, mana bizdan olib qo'yib beraylar-da, shuni o'sirib olmayin deb qaraylar-da. Men shular bilan chilashem. Mana men hali 3-kun ketdi ullarim. Shundan birinchi martaba sizni ko'rib turam. Uramga chiqmayman, qulog'imda eshitmay, kishida yo'q. Bu dasniklar kelaylar bizga. Neden aldılar? Belevizden mi? Qaydan? Ko'mirtog'dan aldılar. Oldingi traktoristning yurtida o'lib ketdi. Evi yamag'jaga bolalarına ketdi, sattılar shul dashniklar. Dashniklarni ko'rib silashirga deb qo'ysa o'ylayman-da. Kishi gortkasi kishi yaratami? Gaz bo'lsa balki bizning ovulda yasharlar, o'tin ezirlab og'ir bitindi. Mana kolxoz bo'lganda bizga gaz eng oldin kelaydi. Sovet kerak ovullarda bo'lmaydi, bizga ketirdilar. Bizga 62-yilda keldi, naverna 50-60-yilda. Lena апайдың алыс түгіл, юл ашағына біздің екінші әңгімесі өдешей. Губайдуллина Флюра Зейнеттің қызы. Бұл ауылға кейін болып түшкен. Бұл өде Мәләуіз районы Кенябай ауылыныкі. Ұзақ жылдар Нарбут ауылында яшайды. Мен Кенябайдан келдім. Кенябайдан келіп, мен 52-ші ел ошы Нарбутқа келім болып түштім. Декабрьдің 21-інде Нарбутқа 52-ші ел. Қазір шул елдан бері ошында яшаймын. Мен келгенде бұл бик матур дур ауылына кешелер ешсен eybetlер, шул хатлым тулып тұрайны. Колхоз болды, анда хайырлар, харықлар, мен келдім де, мен оқырға, яна хәкеуға бұяққа біздің ауыл түпкіл ауыл Кенябай. Бұл районға яқынды мен келіп, бірге ерларға шабинем, шул хатлым ішкәлі шабинем, айтам келхем, жүріп күн ашында үйренермін деп кегейнім. Мен келдім де, мына ішке баттым. Харық қараға құштылар. Харық қараным, шонан 4 бала болды, енді 2 бала, 2 қызым, Аллаға шүкір әлдәлі, алар исәнләр, ішлейлер, бір мия қызырлық кетірмен, бабайым, мына 2000 ел ұшында бәйрем бұғайын үлді. Шура мен қалдым яңғызым қалхам да әлі, Аллаға шүкір ұшында яшайым. Балаларыма терек болып, үйімді ташламайым деп. Әлі бұйылда шәжәрі байрамы өтті. Bizim балалар біріншілікті алып, мегел яқшы ішлер біләңі ішлі берілер. Аллаға шүкір, келдім, ішленім. Шунан мені сөгілдір ішленім. 52-ші елдан 4-ке қатылым сөгілдір ішленім. Біріншілікті келіп, неyi алып келдім енді. Біріншілікті неге мені депутат деп хайланар 2 ел. 2 ел депутат болып бергес 5 жылға хайланар. 7 ел депутат болып берім ұшы ауылда. Қазір менің яшауыма уже 64 ел. Мына шында. Аллаға шүкір, әйбәт яшаның. Қазір бітті ауыл. Ауыллар да бітті, біз қалдығында.
Шулхана нейрак булды, бабайларым бездә газ да юк, мына хәзер бездән яшәп атабыз, картларга бер яхшылык та юк. Мин кыш балаларыма китәм, кыш торырлык түгел, балон да юк, газ балонла китермәйләр. Кайда туры килә, шунан барып алабыз, кемнәр китерә, меңәргә, анда 200-гәме, шулай итеп китергән кешеләрдән алабыз. Бик авыр яшәйбез инде хәзер. Элекке эшләгәннәр безнең хугыш вакытында мин бит андала эшләнем, анда без бүтән эште тракторларга шурпа бастым. Бүтән эште аткарып эшләнек бит инде. Монда килеп мин эшләнем, бүтән халык яратты. Мин шуның өчен берсәтә иң алдынгы депутат дип хайлап, үзләре хайлап куйды. 7 ел эшләнем менә шунда. Аллага шөкер. Нейем балаларым да тәртипле булды. Менә 4 балам бар, 2 малайым, 2 кызым. Кайтарлар, Салаватта 2 кызым да Захмак. Малайым монда шофер булып, хәзер 60 яшы тулып пенсияга чыкты. Быел февральнең 16-ында бәләкәй мәле үзә тора, яхшы тора. Аллага шөкер. Хәзер битте бит инде аны шәтеннәрендә. Аларда юк кирләр күбендә зарланып булмаенды хәзер. Без биткән бит авыллар. Без генә калдык. Монда кеше килеп тора алмай. Газ юк, балон юк. Монда нисек торган кеше? Хәзер әби-һәбиләр ана шу кыш китеп битәләр. Шулай итеп яшәп атабыз инде менә. Шу авылда мине килгәнемә хәзер шу 64 ел халык ул вакытта күбене шул хатлым гөүләп торган фирмалар, харыклар бар инде эшләнеп, юмагыжга йөреп ирләребез монда нигә трактор, комбайн юмагыжлап булыр, анда барып эшләйләр инде, гөүлдәп йөриләр инде. Менә хәзер битте, шулай булды инде. Хәзер зарланмыйбыз, бүтән җирдә шулай булды бит инде. Мин элекке ниләрмә эшләгәнемә зарланмыйм, шул хатлым анда күңелле инде. Харык өсте алганда акса балаларга нитәм 40 харык алайым. Шунда фирмала. Ул нигә пашутный грамоталар бирделәр, диплом да бирделәр, ел хайын алып килдем менә 50 атана. Сөгөлдөрдө 2 гектарга 750, 450 забайттым. Депутат нигә мине хәзер медаль бирергә бригадирлар төрле алмашындылар китте. Мин операциягә киткәс, минем бер машинам сөгөлдөрүмдө югалтканнар. Ирим забайткан балаларым, яшергәннәр. Мине алга китмә, әле кеше бит инде күрәмме эшләгәстә. Шайтып торып калдым, не бирерләрне мине. Орденнар, медальлар бар инде, Аллага шөкер ярар. Менә шулай инде яшәп атабыз, Аллага шөкер. Яра рәхмәт килеп менә неткә әтмәйтәм. Бер кеше килмәй. Кешеләр нишәп әбиләр авылларда шаһиләтеп интервью алалар. Безнең авылга аяк басып килгән кеше юк. Без эшләнек бит вакытында, хугыш вакытында 30 елгыларга күп эләкте бит. Менә монда без йокламанык, иртәнсә караңгына харык карап. Ул сөгөлдөр утап ебейне эшләнек инде, Аллага шөкер. Кинябай авыл тигез, менә ул. Кинябай авыл. Кинябай ана һаваттында калды. Буа, Нүгеш. Нүгеш астында калды. Безнең утырган yer самай прибыльный Нүгеш астында калды. Минем баласак. Ана юк, Нүгеш астында самай һаудың уртагында калды. Монда тарихы бурундан бик дур авыл булган, Үргә авылда 100 авыл булган. Ана ташара бар, ананда өстә. Үргән авыл. Шунда авыл дур булган, анан күчеп китеп беткәннәр. Аслыкта теге 21 елгы анан хугыш вакытында кешеләр бис таралышып беткәннәр. Хәзер шуннан әз генә калгас, монда Нарботка күсеп, монда келәт эшләп авылысында, шунда эшкә йөрөсен, фирма монда булды, шуннан төшеп беттеләр алар. Шунда бер авыл матур гына авыл яшәнек инде. Анда шундый дур, шунда мәктәп тә бар ине мин килгәндә, балалар шунда укыйлар ине, шуннан монда мәктәп яһаннар менә шунда. Шуннан айдан балалар бит, ана хугышта үлеп беттеләр, яңгыз калды хатыннар, балалар кырга сыгып китеп бетте, шайтып биттегенде. Менә хәзер ул менә 2 йорт матур гына дөньялар халганнар ине. Монда яшәргә. Мәктәп юк, ни юк, бер нәмәлә, газ юк, балаларга укырга, Юмагыжга йөргә 5 километр. Шунысын 2-3 йорт күсеп китте, Юмагыжга күсеп балалар белән. Безнең вакытта балалар шулай бәһәлә яу йөренәләр укуга, Юмагыжга. Монда 4-тә бетәләр дә 5-кә Юмагыжга йөренәләр, яу. 10-да биткәнчә шунда укыналар иде, 5-тә биткәс. Яу йөреп укына, шу адактан гына трактор битләр, тракторга йөртә башланар гына.
ошондой ауыл мына бул. Сарбулатов мен тен булам инде. Ушу ауылдыкы. Ушунда туып, ушунда кортайдык инде. Вот. Мен 31-жылғы өзім, 51-жыл уже армияға алындым, 20 яш тұлғас. Армияла 3 жыл ярым қызмет. Итерге туры келді. Қытайда барды енді. Ұлатайла жүрген жолда уже өттім енді мен. Порт-Артур деген орын, может, ешкеніңіз бардыр, ерлі бараның. Вот, аны сол уже Порт-Артур біздің уже сүргінің өткен үйрітіні. Менің өзімден. Вот. İtteşler buldu, Limaja rayonu elek, Limaja rayonu yine bitinde, biz o vakitte gitgende, 51-ci yıl. Evet, 51-ci yıl, alıp armiyaga, şunda hizmet ettik, 3 yıl yarım, bilen ıstır başında öttü. Вайткас өйлендіңіз ме? Үйлену önde sol, Vaytkasında, үйlenip, üniversiteden, ne yemeğe balık indi, turip gittik indi. Бұл уақытта, оғыш уақытта 54-ci yıl қайттық. Falan başlı ey, neme geçlerge? Hazır profesiya yok birinde de. Vardık Сельсоветке бардық да, давай паспорт алырға справка бер. Сельсовет имағажалам? Сельсовет имағажала. Сельсовет әйті, председатель сельсоветі Арыстанбаев ені. Сіз жігітлер колхозда туғанығыз, колхозда ішләйгіз. Мына, ответ короткий, все. Ішләгіз, мына қазір итме керек. Бұл уақытта вастығын действительно. Ошауға yok, еген yok, авансы yok. Адам балаға тұрзатыныға ішләй. Бұлай тұрып, тұрмышты, тігіл әйттік, бұлай әйтті, қазір қойда барға. Құдай берді МТСі біздің Лимажалайына. Күз көзін онда уже набор бара. Қойда, Мұрақта. Вот. 54, как раз ол. Қойдан, біз армияны қойттандығы, давай декілер неге. Мына 6 айлық курс асылды Мұрақта. Сапатова. Нинде курсы? 6 айлық. Комбайнерлар, адам механитра, трудоемки, ішлер өтен енді. Шулай тұрып біз тұрмышты қазір сонда барып, уже мына направление берген әріне, сол не білен барып, кіріп кеттік біз. Сонда кіріп кеттік, сонда уже оқып сықтығында. Мен балдым, менің иптәш ені бір ауыларына, ол да сол бірге қызмет еткен иптәшінде. Мұхаммеденов ол іш тоғандықы, мәрхум. Ғұмыр бойы комбайнда ішләнеген? Комбайнда, основной комбайнда ішләнем. 40 жыл комбайнда ішләнем мен. Біз отрывы. 60 жаш толғанына пенсияға сықтым. Пенсияға соқылар нәмәке, әлпәкі здоровье бар. Жаң комбайна қайттым. Председатель колхоз айта. Айда мен тенағай жаң комбайна қайттық. Мен ремонтлап берінде, әрәтләп, ейіп. Жаң комбайнды ейір қайында. Талғат құсты, мен айтам, мен керек ені дон. Жераяқтағы колхоздар дон алдылар. Ол мощный бетінде ярар, ол қимет мен теніскен. Қимет. Давай біз 2 комбайн алайық. Небі комбайнлар. 2 небі комбайн алып, шunu бірін алып, мен жаңа 4 жыл біз атырыйға. Шулай айтып, мен 40 жылға толды стажы комбайнда. Bir günde 1 saatte даже қалырға тур келмәлінде, убырк уақытында. Мұнда ғайләгіз зор болды ма? Онда бала уже біздің 55 үйленді енді. 56-57 yıl bala tevgü neydi? Ferit, mana Limajala işleyin tevgü bala. Ol indi. Ondan sonra semyalar oraya başlandı. Nese balağız var? Bizim bir şey oldu. Bir merhum indi. Kızıkay. Olganlar barlar dürtele isin. Bir nida Şişme rayonuna gittiğinde utansın malay. Ol anda otun yaktı. Anda yer alıp şu Şişme rayonunda yemeğe tağındanın şunda uçastık alıp stроить ettiğinde. Mındağı kvartirini attılar. Ulanda yaşayı, Ferit'i mında yaşayı. Selim bana uzun bilen birge turul, Limajala yaşayı.
Nasıl işim mında indi şunda. Pesendir, neydir, şurayda bul algan şundağı bulgan bizim nege döleget degen paydı. Şol döleget degen paylardan yana kişiler birden de mına o nege birettelmegan. Үдеге тұрып қалған, бір үдеге тұрып қалған қышқан. Түгел мында әлі менің қызықай бар. Бұны уже қайтырға тейіш армейна мына ноябрьда. Ол қызықай әлі мында хозяйствоны алып барайын да. Малды тағы қылдың аты? Мал бар, мал шүкір. Мал тауық та бар, нейі да бар, хорық та бар, весь. Бүтін мал хозяйствола. Мына Нарбут ауылы хақында әдірек тарихы турасында бір немелер білмейді. Мында мына өткен низе отнатып, онан ілегінде бұлды шәжәрә деген бір нейінде. Астаны біздің мына Сарбулатулардың нейін уже тоқымларын уже өткерділер. Бар, қызлар да менің өзімді ярдамашылар, олар барып Уфанан архивтан алғандар енді. Сарбулатулардың тоқымы біздің. Бұрындан яшагенler? Әйе, бұрындан келгенler. Мында келген Нарбут деген Энеhe bulgan Sarbulat'tan. Şol Narbut kart şunda yaşap, şundan уже turip kalkan şu Narbut avulu. 175 yıllıgan ötkendi. Avuldan ayı. Şu Narbut kart şunda turip kalıp işlegen ayetken bulgan neydi? Olar ösök ayını bulganlar. Ayaktan küsüp gelgenden bilmeydi. Ayaktan bilmeyim koydan küsüp gelgenler. Olar ösök ayını bulganlar. Şulay tip hüyleylerden de kartlardan gına isteyini. Bir işbirzi bulgan mına, işbirzi avul var, Murağırgan'da. O urtansa enehe, bu neydi, Narbut'tan. Narbut, kart, uluhu bulgan. Mına ütküsük var, ütküsük, o belki enehe bulgan. O Narbut karttan, ösök ayını bulgan. Toralışkanlar, ayı. Narbut kart üstünde oturup bulgan, ütküsük ona şu nügüşük boyunda urnaşkan. İşbirdehe mana bu. İşbirdehe bustu baytılar. Ayı, o ana şu anın uniken enehnen. Turmuştan indi. Şunday buldu. Bizim indi mana ağayınlar ur kildiler. Aslında Çibayza kildiler, Baymaktan kildiler. Salavatta yaşaylar iken biz abiye bitkenin de Kızıkay menin. Bunu kim indi? Ol nize Ufala. Yürü. Ol alıp batkan bütün bulgan niler. Arxivdan ur ayı. Sarbat koydan niden kelgen nüküpmeli. Bular indi şul ağayınlarının balları ikeninde, ulatayım tiyindi, Abdurrahman ağaydan bir nehe kildinde, min rahmet. O min tilagay min mana şulay iştepti, kildim elde. Qaytırga yaşarlar, minetem malın yaşagan urunları minetem mana okumda bulgan. Minetem manda minin ulatayın urunu minetem şu keyi turatın. Kinde bay ulatay minin indi. Askan bir neyse yurtqana turup qalayın. Ayı, ol vakitinde ille yurtka уже yetken. O huşka hatlegim. Yaşlarda уже үйlengen, gitmegenler, işlegenler şunda. Hukuktan hüngünde mına. Kolxozda bunda küslü bolgan. Nu kolxoz, iki kolxoz buldu. İki Narbut, urgen Narbut mına 1 kilometr tau bitinde buldu. Olar urgen Narbut, tübengler şu iki bir kolxoz buldu indi. Mana Töpkül ауыл дегенден Töpkül ауылда яшауы теге ситке кери якынрак центрга якынрак өсүп кетке кемәнеме яшы вакытта. Күтергәтеп ул мына строить итте колхоз, строить бергәнне. Ну опять анда тыгын. Урын бәләкәй әз. Мына Радмирлап һиңа алып берде, урында шунда тор инде. Элек шунда инде битенде. Һиңсе миңа карап, уже бирәләрне участок. Жерде. Зуррак семья икән я вот 10 сутый, 11 сутый, зурракка 20 сутый. Шуны артыгын бирмәйләрне. Имал да шундай уже нитәләрне апат тоталарга, bir шарык, bir хыер. Инде кирәкән ат. Ну ат тоттың уже налогты бәрәләрендә. Налог уже үзеннән зур патты дер. Шуның өчен гел кул күрсәтә битендә. Колхоздың аты бар, колхоздың атын уже вакытында эшкә игән, калган уже все. Не трогай, айда ана ибәр, ал ял иттен. Шундай булды инде, шундай тормышлар. Хәзер нәмәгә, хәзер уже техника битен. Аллага шөкер, колхозда уже 40 ел уже техникалар эшләм. Гүләтеп 1 граммда 1 сәгатьтә буш торман дигән шикелле дөресен әйткәндә. Кем улардан ул вакытта уже. Hadi oğlunuzga yardım Hazır onlarga teknik mına alып бердім, мәйдә, эшләһен, эшләй.
Әлі жол тоқтаған жоқ, все. Агоры тұра, сәссе, өзіңе кәрі пісәнін саба, апқайта пісәнін, шулайтып, мал ұры етерлік, шүкір. Әр бір ән дүртет башмақ ұры бар. Фәритінің де, Сәлимінің де. Өзі біздікі бар, үш сүйір хавабыз. Қойда ауылдағылар вес ұры абысылыр өйтәзінде, хүт білән, алар ұры заказ берелер. Қоймақ керек ме, хүт керек ме, дефірм болып, келіп алып тұралар. Әлі мұна егілікке. Ауылда яшәргә була инде теләк була. Ну, була инде, була. Түлкі диванма. Дивандырға ярамай. Вақытты, біздің крестьян тұрмысы бұл бит вақытлы. Песәнің вақытында бір айтты балаң, сен уже малды асырайын. Вақытына тап, вақытында уже бір айттыра керейін. Вот. Еген енді Аллаға шүкір, он бұл базарда, барақыңда алаң, вақтан болар, пенсияға қарап тұрағын енді. Пенсияны йөртәләр дип әйттеләр. Пенсияны вақытында кетірелер, анхамалаты, рахмат. Олар орыс сестаға келіп жетті, 14-ті келіп, ұрып, беріп кетелер. Қышқан yolda талар. Қышқан yolda талартып тұралар ма? Бұл неге келелер, біздің мұнда водозабор мұнда бар. Арасында олар ішке келелер дейді, келген трактор бульдозер, весь ұрамды ұрап сап кетейін деп. Юлы бар. Ульяға нішева, ульяға шул келіп, бес ұлалды, олғанда сүйтәтіл депутат, алар біліп тұралар, әкілер. Кім мұнда үрей трактор білән, кірәгіз ауылдан уже кейләйләр тұралар. Нәсіндай тұрмышлар қазір. Ауылда ұзақ елдар яшәп, әлігі вақытта ситке кеткен кішілерді бұл ауылды тек яқшы яқтан ғана етке алылар. Шолай алдан әйтіп өтілсе, Енейдер қышқығын бұл ауылда яшамейдер. Ләкин олардың хүлдері бойынса, күн айын, күнді тегірлік қайбір сақта ауыл күнді итке түшеді. Байытқа келетейдер олар. Туған ауыл дегендей, туған ауыл барыр, әр кішін тарта бетінде. Қайыр сақта илап та алабыз дейді. Ғыммен Нарбут ауылы ситте ұнытылып қалған деп әйтіп болмай. Қыштарын мұнда елдар талартыла, почта бүліксәхі мұнда жүріп тұра, Юмағжа дауаханахынан врачтар да келіп ауылдағы қарттардың хәлін білішіп тұралар. Хөрмәтле тамашасылар, ошының менән бүгенге программабыз адагына якынлашты. Һезгә күтәренке кәеф теләп, киләһе сорашкандарга тиклем хушлашабыз. Һау булыгыз. Уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. До новых встреч!